alle wola kete temsienge na paketera kaksak laso temsienge na paketera akflet na sin nina papa aketera le tolfukon koskele yesing. So we are kaksak in God ke music laso sunat ko ngasya kedin koin ni proy kaksak in akflet God Kesta ta kani lasho, ngasya kinsias na kayo wain kain. Ako lang napay. Kaya ta kani sukak, friend kaksak las, ito la pangi masima, kot kay si kayo na ro. Wangin makat kayo na ro singkat saya. Kaksak yak falet. Kat te kayo sangkatin amala singkatin kayo nakfalye, kalayang lang na siyes. Sayan friend kaksak lakum. Wangin mailin na sikko. Elin na kuminangan. Elkin na kuminangan. Kumingan kaksa ka na lakfalat yan. Engan no maningkain muklensyon. Kumingan akfalat yakat. Hallelujah. Kataganin. Pray. Baba Tamar Segrashaw. Kom kat falat lena. Koliki ko na kaywa. Woliki wo na kaywa. Kung akkelim ye, lang ka lang ipakot ang loom na siyesh, na sinmaurik na loom, ke pelin na kewa, kad ko na, ke mainge, laylakot na kewa, maurik na loom, in kasaw lang felate na yikufi fela, laylakot na kewa, in kaksekin kad falet na nakatsyore na mana kewa. God calling a molas na kay Washington. Kom na nan ka molas. May nangalin na fall na katingan syukom. Syuki nakin sewu ye God falet na las. Layla oyen molas. In koin may ingat na sin God falet na. God calling na kikat na kayo ni kilatu siya ngayon koin. Fakik pena Pushen kaksak las na sin God las. Kad kena. Kahit na sumsiyak ke. Kulyak loom. Karginyak loom. Kita kayo ni las. Tama na kayo sa makatara ke latusenge. In family, in sewu na sin God falat na. Kad ito na payo lang. In sewu kayo nga lang God pakolas. Panang layla in kayo sikyak kita kayo ni las. Layla kikot ta koin kaksakin God, kading ka na rakin years na phone, kiko years na phone, kinongas na phone. Ta painge met anu, painge met worship, makomin siya wuke. Oh God, flat. Laylain koin oingin na sis na kaiwa siya matako, kila tusenge. In koin nakfalat siya ko, oh God, mo. Layla kading koin likiyaman na kaiwa. Ito na painge masifanda. Hallelujah, mga nga koy na ro, hallelujah, kat kaisin koy na ro lasin God falet na las. In koy kak sa kanalin koy nak falet ke. Kumay nge o God falet na. Layla, maa na kiwa si makataro. Sham lan, oilas si may fali kilen singe. And the naklan in siyes kilen singe. In oy yamatan God falet na las, o God. Kulo malalap. Kulo malalap ke kume wikat, kume akayikat ke. Latu siya ngay ben. Kulo ke kaslom na kaya sa mailong yakyak. Oh God, falet na. Kaslom in lam na kinyes, kalim na kinyanik las. Kod na kaya wain na napay na kimulas. Manang layla din ko in, ako lang siyes na kaya. In ko in long pe kaslom kilain siya ngay. El layla kas na kaya sa may fakat kilain siya ngay ko fwekyak. In ko in fwekyak ke kolom. Eki kalim siya makum sangpe na sin kaisye. Na kaya sa may fakat. Oh God, mawul kat kalena. Kat pang na kaya anointing lom. Hallelujah. Na kaya pulpit na kaya sa may fakat kumyak ke bensinge. Na kaya mission field na kaya sa may long at ke kastom kilain singe. Na kaya en na kaya sa mamitlom e fakat kastom baba. Oh yes Lord. Laylain ko yung tako ke kolom.
lấy lên ta có cái khalim ta mấy ta nó khi quay cái lo ngày ngon là khi sinh ngon belongs còn là có thể ta nó pay là wagon euros wagon it wagon land made wagon callers but the God great the sin God large hallelujah in going equipped the God in going see callers go attack las que din going fact castle calim na wona hallelujah baba los na que wasama si lela in going to ko ke la tu singe in going we God in going to ko ni kak second kum gelen singe hallelujah Lord God kalyen si los na que wa bless los singe na que wasama si le kum le in going to ko shuko e shuk mapailo baba hallelujah lela mo tu ti paye Holy Spirit say ito hallelujah man na kaiwa ikaw in kol kat kita kay nilas ikaw in hakatay ikaw kita kay nilas hallelujah ay ikaw ben si comfort las pakilan singe kulo malalap o kad kolena kulo malalap kami salom hallelujah may wikat kita kay nilas hallelujah akin siya uyan na kaiwa sa mailya Leila, ilyak lang kay siya kay mokli ang napay kay hallelujah ilyak kay na ako lang siya kay akfalat siya kum napay hallelujah kulo malalapo ka falat na kulo kay kum lipsay masya klar kulo kay kum wigat kita kay nilas kay in Jesus ka siya mainge hallelujah in Jesus name amen. Hallelujah. Glory to God. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Harsh music. Praise God. Kada si pedang siya, ba't nagawain ko yun? Ako din makataas kaya pem singe. Kada siya arulan mayit na kahiwa pe. Kaya pe Allah siya. Yok siya bayan. Kaya siya na kaya pe Allah siya. Ano kaya, ang itaring ay sob na kaya devotional last missing ya in going matawa kefine the go music class of how we got bet the tafel laban like music okay on hallelujah so ben akulon na singat ki got going to go soon line sing ona king afaka kudin ka nalanon ko special in line singing ke kalanglan God Kat kabain mo lang kan akfalat ki si mana yo ke fal kadin ko na rope pang. Kulo na sin God ke mo lan ni ne na kaywa. Kede sham ke kede sham yo ke akfalat ni ne ko papa. Akfalat yen parents sin taluk. Kedem ta yok ke buklan Ephesus on course. Awaya pe Exodus long old. Siya kedin kain som nage pukluangan buen Exodus Ephesus met ko sisaklog Exodus met Exodus longol bakit daw magad nage sham nage devotion last missing ya God.
Okay, so, wait. Exodus was, okay. All right. For single duo, we go to Kanameta. Praise God. How about forcing it? At first? Okay, praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay. Sa nakin mo, ni nekyo, tal lain lo mid boss fin fel si sa laim kaden esot na siya. Amen. Amo ko was nakaiwa kalim ke. Amo ko was nakaiwa long tari. Tasak na katfin, suipen na kai kat ke, pangan masap si mid, ma-ash reward na ke. Pangan masap si mid, ma confinacos, ash lum na ke. Confinaro, aquela minha paia, lá, eu na paia da naklan God, que makumara na sinine, makumara na sinpapa tumo. Pai nagil fact mo, ash malani, confinaro mainge, ash malani na shu, lois mo lom, all will be well with you. Ewo naman kay wasyo. Na ifin, fin non go fin pange matako ke akos tin na ke masap singe. Na kudin ito penala as consequences ke makat fin ti akos. Kat fin ti akos ma sap singe. Fin mo Elois Molo, na kalam la, opposite pen na kaya pa si kya convinciacos. Convinciacos, for opposite pen na kaya pa si kya pen na sumo. Oye pe, mao kopen na mao force na pa ke Molo. Talig si mate, agos ni ne papa, moit kum lud finorik na sum. Moit kum lud fin dalik na tuman na ro na sum. Moyen, etena all well with you. Moyen kum si akos ni ne papatom. The shock to kum fin akos, kum yepen na kitalik na tume, kapkapin ko na akos pa kum fakat. All will be well with you. Mayan na kiwa, wona, karin idiak na. Moyen pangan promise sila God. Pangan, masimata ko, we promise sila God na siya. So ala na yok na naklan God ke. Kikot ko na ke masing lain la nine pa sikyak mising na lain na gadin ko na ron na sinine. Yok. Lain na gadin ko focus from lasro ke makataro sin nina kiesh mising. Hallelujah. Kumero fuka. Kuming ko honorary nina kiyom. Kumero fuka, kuming ko in hakfalatye ni na kiyom. Kikot tagay ni, amo, post na basis ko in ngayt taliye, kikum tako ke lensinge, mo kumeta ka hakfalatye, ko, we may tayo ko in, syempre na non ko, hakfalatye ni na kiyom mo. Alin na yok makum non ko misyenge, kiyorik malan ni na kiyom misyenge. Kung tinin na kumingoy, oswelan nesen, talikan fa kumo, kumninas na siltan. Mo, kung tinin na kung biological mothers magkayo na, fa kum kayo na ikin masin. Kung ko'y ikin pe,
ni ne ke kadil isot ngasing na suma natalikan ti ini na bena kota bela long silan ni ne sinasin tadik sinaton ak foto yel na pai niki man ko ko in long si na ni ne sikian ngan yok ligi na pai kian maki long silan ni ne singan nasi orek malan ni ne singan nasi apa na kita ko gidin ko in akas pakanya kat ke la kita long si ke pang ja kat gidin ko in ak fulat ni na papa la kita ro fa kan selos kita yok na ni na ma kat ak fulat ke lenchim singi. How do you honor your mother? Quand tu penses que FCC spare, na kat fashion na ke me fa claro. FCC on course. Hallelujah, thank you Jesus. Okay, so acho que a visão de God você But can read it? Amen. Amen. Còn suy biết là đa phải làm gì, suy biết là con như làm gì người đấy, cái việc mà tới lịch sử, là cái việc cái tới lịch sử cái phần nào, con phim cái tới lịch sử là xin là gì, quan cái gì bền, tụi mẹ ác phải lom là xin là kiểu man, quan cái gì bền tụi ác phải lom là xin ta bắt tụi man, mà xin mà sôm nè tụi El fatmo elange. Akfaletje, honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Skin non go ko yeo. Convin Akos between na ni na papa utokot na siyum inkan karingan ko na karingan niya klal dahil para kung mo sing niya kada lorik may nail dahil inkan cash kung kemuluman na karingan niya klal dahil inkan tafay kumle kuminkan soon matpayam sing niya kalang silang God Orik masilan God na siyumbayngan. Na kumingkoy liye kalanglan God kung pain mo dem singin. Funamit ni le babel de aro na siyum kati long si kum. Kumetepe na mo. Para lang sap kung ko'y mise dal fin soaro na siya. Kung ko'y mise dal fin de long si kum. Kung fin niya jima Elois mo long. Kung mo may dal din ay lawit na siya. Dal din na unikowi. Dal din na katasig na siya. Paano kung mo siya. Eki masingan makadisap. Kotara mo siya ngiti. Kishbin mo na kiwaro. Kudin ko non ko masingan. Kotara hakfulit siya lain lan nine. Ko lain lan baba mo siya ngiti. Tikishipin
mawusim kay fan na kadingan subsugulan God na si kum pangan commensilan God pangan na si kum kuming koy akfaletje ni nekyo me papatung in fact belmita ano na yok na baye me consequences ma sikat na si machima si akos ni na papatung el koy utak na me likuna na tat nga nikinay minsan when siya masiyakos, when siya lain ni neko, lain papatumayan, Panginoon yun urik malan and pedmita. Ilo siya ko yung tako, orela takakyan, na fin ko na ikik tapay italiksingan orange, utak na taliksingan na likunena, tat nga nikinay minsan. Namin, Panginoon siya, with God, ilong si kuming koin liyan, kuming koin wo na sin, or wo na sin, kuming koin akfalet kinine, babatumun. Para as consequences ma, eta ko kumfintiye. Para be as rewards, as blessings, ma eta ko kumfinaro. Nanaklan God ki Agustin Lom, in yok na pwede inarela mang gining ko nito na tima kumero ki wang shupe pangen ki kumakos me kasten God ki kumakos subsugulan God in kain honori ni nekyom he babatungo kum aromalong silan God kum aromasap commend silan God na commend lan God ngayon ki kumakos el de koin Wang shupen na shun. El tikan wang in my. Ito ka wu na shun ke. Long siya ni nekiyom. Unconditionally. Kung may honor if you can nekiyom. Kung may honor if you can papatumo. Love them unconditionally. Poste ni nam siya nge. Ma kuflan si Philip Rickma. Poste ni nem siya manasla. Kuming ko yung long shield, wala na kilos ko peha. Wala na kilos ko, karin kumyanga. Hindi kuming sano yung masila, fa kum ko yung long shield. Kuming ko yung long shield, unconditionally. Mayan, dal long shield unconditionally pe, kikum shuke. Dal fin ito tola, dal fin me, dal long shield unconditionally. Na pwede kong reciprocate masingan. For long long sisingan. May nilaro na siyum. Tiki siya, katay na siya wu makumaro. Pwede ng long sikum. Pwede siya makum manas. Kung tikay na rin katay na ma. Il-check pa na long sikum. Pwede siya makum matake ungaya. Il-check pa na long sikum. Kikap ka ba kluman. Il-check pa na long sikum. Kipel kum ko, pel kum manas, pel kum mas, check pa na long si kum. So, long si singat, ingay flok nyak shum, kumita na paye, lanek yuman, bago mo ang teway na mit, musingin. Elus manas, kum del de long sil dan mayin, idale flok na shum, elus akfadya na shum. Mo, kung long si Elos mayin, Elos long si napay kumit. Wait, kung non ko, idan ko yung, kumit, sano na, sileron si nakafasan, long sila, nga fakalbi long sila. Love your parents, love your mother, kikotash kalin na nina, unconditionally. Pangin sinja oya makumkain honorary di nakyo. Oh, praise God. Akilim you, but show them that you love them. Hokil dalo. Kumin ko yung akilim yung long silum na sinina siya. But kum expect ma nakia
then nail talang along siya. More. How about hugging them? Tell them that you love them. But kung take it for granted mo, then nail long siya, nail talang along siya. Actually, mi show na siya tal. Talyalo na appreciate. Kipensi matal mato, talyalo na ki. Kumigay, long sige kung actually mi, long siya pa yung na siya tal. But kung mo, ito lang may ask you. Actually mi. Then ang mamanasya, it's not a weak thing to show your love. Na siya might force you, gul force you. Then ang mamanasya, it's not a weak thing kung vin, actually mi long siya na siya. Then ay lahat matayan siya. Kung kayo okay na kiuman yamutan mo ito. Mukul siya pa nga. Amen? Mukul siya pa ma il tisangin il long sipin long sila na sinakyalan panangil ko yung duyak okay na yamutan mo ito na kayo. Eh ko yung mukyamatan. Hakyalan niya. Show. Embrace them affectionately. Hakyalan niya. Tanuk. Honor your mother by showing your affection to them. Do not take for granted that they know that you love them. Show them. Show them. Harsh feelings na nasa nga. Kung minsan pasal na kali yan na inko na el mana koin orela mana yoksi. Wait kung sano ilan wang nila kung ten orela may aso na yoksi na sumpangan. Kung hindi akala mi long silong na sinasingan. Ay wang nila. Show your affection. Oh, Lord. Ako minsan nakialam niya, baka matalong na siya. Pangit siya, pero kaya mapungkan honoring na kiuman. Kumingkay, understand them sympathetically. Kumingkay nito la may large scale. Tapela kat alam na kat sila lagi din dia akilin manas na years. Kamano sa aske. Kat sila lagi din ko fact magade fact ko. Be understanding. Be sympathetic. The sielos. When elos at na ko, why na mita? Ash mapos mo sa lahat ko friendship pero. So ero lang talo. So casual talke. Some ladies, some pals. El tena what would you? Kila ko kumle. El tena what would? Kinna ki umamlasam singi kum what would siya? Kum suka apra na siya? Be understanding. Be sympathetic. Like yung may lash, situation wala. Kung di kayo nito lang may lash kaya napay. Pan sige kumin kayo kalam, sige kumin kayo nito. Sige kumin kayo doon ko kaya may lash kaya. Matala na ro kung demanding mo len kayo keep up kaya mana kayo wasa mo kung expect mo. Aspel, mataltik ko, insipan na karintan. Aspel.
Tapel at Alin sa in the naklarmo, Edalilawit, Edal Machile. Kote the Lila Monastan del Baromami. Kumemonas sa sipel. Kapangan magumnong sa tanin tumain fakya mo. Pangan magumnong sa tanin tumain ganon kakya mo. Honor your mother. Kaya kung koin ito may laske, kung koin akilin may laske. Pangan sin kaya kung koin akfalatin na kiyo. Oh, praise God, hallelujah. Kung koin akfalatin kiyo kumaking anil. Oralan prayer. Finne kumita kumtali finne kumita share na si recipe masilo na kung finne tatari oralan from oralan prayer oralan ito la il na yakin siya na needed Wasi ma yokimetin simet ni ne papa mato paing ganon ko mo wangin na sipel lang na kesa usin. Pangan masima alin na tako me alin na akuluk na pa na naklan met mato. Idan nan ko mo siyak laylos tila inin na yakin lang na kimasi isa usin. Wangin mangal, wangin matuwas na sila wanang. But academy, spend some time with them. Or then share sila. Or sang sikas wuwan na sila. Cheer them up. Fall matalas care. And them tanak. Panang si Benaros Rosi Baudal. Or then share sila. Praise God. Hallelujah. Aquela me shui long kenda. Loing na sintan. Pensing nga mulan mo siya. Ilala na need attention. Eki kumingoy loing na sintan. Fine me. Kaya kung mingoy na isapel ang mga loing sintan. Neo alina koy na romana yok. Parang katagay din koy akfalat dal. Fagak ko man shui lash pagi Milo Saroki mo lash. Topela nino koy na nak push ligi babaw. Asham rams ko nga long nga share pa na siya hindi koy nakikat ke sign na naklan ni na siya. In koy ako yung situation siya. In koy me tamam in koy akmis sila ilya siya. Asap ko siya long betari. Sign na naklan ni na siya. Sap na baba siya pa non gumasing Esi pena, sab masih kya kapai, sing yak tadik ngan. Sal na plan kilin siya. Butan sing talasum na kaya ni siya, alu. Dahil nawal tadik lu natin, ada nawal tal na kato. Tadik sit lengan naman sa pinjelu tafo masih saya yakos. Na samram jeng sikyak kilain leong talong sinawo tadik natin dan ngene ada na kato ke uniform lan met meta na
cái đi mà sao mồm nó kêu là sang là gì đó nên sinh ấy các kiến tu đang sinh ấy ta sẽ lạc lạc mình lối xem là đam nó kia đi tới cái này sẽ lạc lạc các cái nào đó tự định nào thì nghe tự tu nào thì nghe na ayaw le lado na finchak ke nawon tal lang tade bugi ne tok la mama na me kanaus la nawi kwal tan lado na roy sa lak nawi le tal na na ni na tal yele kar de su na ni to ni la pe ting la lu cha ka na ma shi juk chiang ne komon ke na dro shi ya umon kita kon si pentis lo nga nese elita talik singe elita ho ya talik sing rai ka dik sima te kai do kai le lag se ma to ke wai kai na roi le me atu vo ko role ma na ito la me e ko jikya kita dik singe te boy yak ta ko el ko me somersault ko me na mal nese Europa ilange ngete na sin mamata siya nge sarkum ne sang sila len ko man sarkum ne sang na siya nila diksya mo bitero ka ro kasi ka nese ma sang na siya taliksya man elita taliksya siya yela ilokak di ko mukuiku liye feedback se pa handle situation singe ada ki afaka frodi plan guitar le ilti ko some sign na ko na nge na urikle in na se man go when well kilinse sign na klen ne se think on her feet push yen na nakla dadik se ni neo yukin pena ushingak pena mai ga na ro ash shambram si dello me esambeke Elisha omit palace etak orela potensi me oswela tadik sinatal ashte tadik natal a fashne tadik se ma me natala ta wi babet mala sum na ke me field da talorek ma ne chef kaje tu yang sin tadik se my head no ma se mit babase kaje mai da telu se kar lu na kiela dan no gain singe ke papa te gare rusta dik se gare rin nese boy nese pa ko rela aku ila problem se el te kai hanto nese ko finde mo nese nge manas ka tapelo el me fuga ka tabe el aldena coin konayak ko koin aku ila kind crisis ma mo itne ashke ka shaw se ashke amen. Nakikot tagay ni kading koin me akes makunyikot ko me non ko ki kolenglan God kai sin na kaiwa ma kumtret na din ne kyuman mo nsengi kuminga na shuwi na pai msengi kumin koin akfalet na pai ki mai kash kachmo kumin koin honor love unconditionally love her unconditionally. Kuming koin, love her affectionately. And kuming koin, sige kumin understand Lord with a sympathetic heart. Kuming koin kalim ke. Na kuming ko pain, siu kuming koin aking on yen. Aking on yen. Sabi ni si ma, kuflay jiperek ma mam nasla. El finite koin no sivid perorek ma ilero kasho tadi natin to shokto
Maasi mai la ro el koin ro yok li ma na kai wa. Pa el koin paroi ki. El koin paroi ki sa usin. El finiti koin orek ma el shek na ko a godly mother el shek na koin paroi ki sa ulala. E pangan mas masya usin ina na yok meta pa paroi si. Yok li na mai gan shod na shum ke katay na may sangan fella si. Along siya, someone ram singing ke koyin proilan ni siya. Actually, samram luka hake, me, someone na siya, sinko nakikot na paye, ke proilan ni siya, kudin dak shikya tindi. Dahil fine teorik ma, di ko kasi kung teorik ma pena kiloma, kumita la yung check na ko yung may paroi siya. E proisin ng pagkukum na siya umanila. Amen? As talik si kap kabek pail, me, nekielo, alina, el na lalal fungisi. Terus ta kap kabek lang talik si nga, el sana shun o yama pa yung lang ki, malan fela si nga. Panagin tidak lagi maupe. Terus nak masih main kap agel me yurun nasi kian ke elito. Angin nak la pel lagi wa au ya ki pel lagi fung lagi wa nasi skap muda dia ki pet bala ngai peroi. Na fasne tadi singa shun pe maupe se elu chat lagi convenience store se na skilen ilan pusela pusapa se. Ela len pushe na maichima me maichima me karvinenje ke ela majnai ol mana dikejik na e dikeski da dikse pejima da dikse patatla maji imit da liek netta na ke pisinga da klaksia ama auya ay ito na paila nekela proiken. El suno nga ya ini sama kla. Ken ne tali me pisin kesia. Ora sang na paye elen koin es makle. Len koin ito la. El me moulel ki mashe kishpen el ito la call and proilen nekela pa. Payaman. El teshuno nga ya. El kesi kita teshun el dela shun misya. Colin Baroy. Siebe alla ju kos long be me tari shambram sukong ya. Shambram singe sikyak ke Mwetse bang bang Peter Richley. Shambram na pais ko bang eh. Wala in gigat long wat mo he alina wala in tena pai ye. Ta mwetse nge elma da England na lesom na Australia. Na we ma Oxford. Oxford gajes ne sudo nga ye. Oxford nge eltili. Oxford mai luya. Na no phone na mwetse minse. Sayen Peter Richley. Aquele kof ko vin me in kofa. Las ko ben ak yame. Yame te yelek chaklalek. Agak luga yame des yelek chaklalek. Na edel kares na met la super na masi sikyan ki aksuwa. Na aksuwa super tili. Na mo na gewa saya wanin le Peter Richley sing in mo gefat na pai mo. Agak tol gwa yame, wai pe nangai. Shakla le, kares na met super na shuno ngai. Peter Egypt na pai mo ne. Tau yak pe ye agak push. Lana giden mo
ko pahina ko ilang eh. E masing a documentary stories kung ipe. Sika ke 1820. Na in chet na kuf na mo ang kaya ko siya mente shakla somehow haksuwa si pena ungaye. Na akak lime ko siya mi shakla na siya na siya na ge faith siya na nga siya siya naksuwa aklime ko siya. Na aksuwa akod ko siya Edyamete shaklale, ine naksuko ba City of Leeds. Kumdekan check ye be shamram skong. Ine naksuko ba City of Leeds. E shaklale, ushella tal mesang nuklal kitelye na metiki na me captain jetako. Mẹ số rồi là cũng có rồi favors in the church là mẹ nghe rồi mình cũng đến rất khi à mẹ cũng đến muốn là nghe rồi này là nghe ash mà tay chỉ mà quay mark school question nghe in marsek in sun marsek na in paroi na mai bro faka pa kat len going leila len going ocean na sindalik sinatan ni etigin nisa na masi in fact captain silang kumni kot na phone na ilito mo ko talo na back dan ko kau kya na si kel mi ko mutat na kalang si padang apkan cruise na kay ngayon kay ni etel la na mình cũng cái ta bài mình cứ nữa mình có chấp cũng vậy cũng có in rồi mà cũng bắt được xin lại tên người sum nào rồi lên cái pháp mà cũng bắt được xin lại tên người là wow ngắc cô là tại có cái là những người sẽ thực sự ucap fashion là cái nese el alamanasa petari fashion Afghanistan là el loing là cái nese ta na yeah, nena kian na pa niya. Sarah richly pa nesima. Na sham siya pa mataying len ne sile la sin ne ta ko ocean na sindalik sinatal ne Australia na chukya suba tito la bangeta sikya atalik siya it should tana paroy la nina siya pero aklibe ko sa pata atletico in static seligi siyak silan call and paroy of a godly mother it goes a long way alin na call na pa so paroy la nina siya kisya ulal, kedalik natin, ilalim na ko na pay. Nina siya, kikot tagay ni ngayon, supinakes makinikot ke, orik malan nina siya na siya, kodin ngayon, ngay talye. Jesus si Vena, honorin na kyan. Fine, Ausya flalan, el check lang ito. Akkelemye, akfalet lang na simnekya. Elan vinsak singlal, el ngaytang, dear woman, behold thy son. And son, behold thy mother. Concern lal na simnekya. Ni na kiel tena wangin akfalet la le vinne kayo gel vinne tage au saftalan el check na akfalet tin na kiel
long si sila nekian. Long si sila nesikian ngay, tepe na wangin na. Fin ne, may tagawa si sala. Fin ne, ilakula len nise. Non ko, nonaklan sin nekian ngay tang liye, helpless. Wangin may ganaro, in mula natadik sinatan. Mary, in tungay tang liye, kimana ki orikin na si Jesus. Long si payilan, long si kawilan na si tadik natan. Panang ilas kiyan sinan. El wailan ni kinasafla. El wailan, she's always right there. Nina si, pangan na naklan kita niya, ilas, ilkina aski pen na kaywa. Nikina siyafla lan mga na kaywa, ilti kaywa nila. Long si pa ilan na si taliksin natin. Non ko akbuya. Kaya kung akfala chinek yung masingi, akfala chikad, kishpinek yung masingi. Kumindan ka panlong sisingan. She's always there for you. Are you going to be there for her? Oh. Kaya ito ngayon ang liye, noon ko lamela na, sa kaslan, Simeon, devout man of God, kaslan Simeon, in Luke, Luo, finpaye. Habat ako naging si Fel, Mary, kinanaklan, kipel singan. Luke, Luo, Fos Tony Lagos, nagkitoy ko di Megos. Kay Mary el Tunchen, ngitang liye. Namaklal, mafuek kel Jesus na siya ngay. Kamlain non ko. Kaslan Simeon na siya. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Look, this child is destined for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. Yes, the ending. Yes, a sword will pierce through your own soul, so that the thoughts of the hearts may be revealed." Wow. Siya katla, siya focus siya. In siya. Non go. Kaya tu ngitang liye, masih fan na pa ko in fact. Kaya na pa. My son. Akala mi lang silom na sinek yung manusingin. Mayen, masap silang God pangan. Kumin lang sininek yung epawatamo. Mayen pangan masap sima. Ash reward na ke. Ka ash malani na ke. Kung vinara, all will be well with you. So God bless mo na kayo. Pangan devotional lakim singya. Kulo na sing God lakat kain sipanak. Mangkat tako na ke pel singe ke and plan pel singe. Kulo lakat sipanak longa kin benak kayo God. Nayok na pa siyok na pa pelas na sininekyas mo siya. Matsang nalang wangig na nakunta for it. Akalam niya.
Should be not academic. Come going honor in the Q1. Kikum long sale unconditionally. Come going honor in the Q1. Kikum. Skikum in good calendar my lost care. Understand her sympathetically. Come going honor in the Q1. Kikum academy. Show your affection to her. Mit kum nan kumo editola kum lang si kum lang si in. Academy na siya. Ihalo na braga kin siya. Kum honor lo kum nakpay ka na ko. Tayo lo samram na siya. Samram na siya. Fine bum samon me recipe mas ilala. Tayo siya aron samram na siya then ko yung ada. Kum going honor lo kum academy na siya. Na insect na, she's still needed. She's still important in your life. When masima ekoin, akmana sisiya ne si papa, inkoin ito mo wag na spend time like isaw si. So continue to encourage them. Continue to make them know that they're important. They're very useful. To your family. So, closing God ke kas siya matago ben ka kay God. Kulen singe. Akay ko ni na si ma mo ni na proise. Yok tigi mangin na kay wa siya ma kum kay na ron si kyuman. Long ako yan. Kung kayo na show affection na sinekyoman, kung kayo may love her unconditionally, kung kayo cheer her up, kung kayo in fact may useful, kinakimulungan, and important na kimulungan. So kung mas mayokim mit ma nesi, ekoy ningan ki, siya taligin kayo na ranasin. Pa siya taligin kayo sa maulang si Christ. Pangan mo sang si mayokim mit maumgan ranasin. Kumin kayo ni Scott lalo and Katlo. Alalad yung manina Katli mother na kaywa, pangan mo isang sima, ilsyuk na pay. Hallelujah, glory to God. Baba, gulo malap kik lang no, gulo malap kik ajita na agas makanyak. Kat finti oro maingi Baba, laylain ko yun, musyeng ifale, kading ko nakulin na pay. Fotodo le lars na kimakat samon ni. Egadin ko nakmuyi kot na pay. Ito lakad fulat na kumakin siya uyalos na kaywa siya maakus makumfak. E ars pa consequences makumero na siya los na kaywa siya tiakus. Panagkad ko le na kulo manglap katlong ek maingi. Main kumke na gadin ko nakmuyi mo lars. Kulo o kad fulat na kulo gikas no pay na kas no mol. Payo nagkastom ko, kastom on na tuk matatpat. Kulo manglap, laylakot nagawa siya long, maingay na tala. May sang siya yokim mit makatkan sa si nekyas, kapabat dumas, pain ko in sang molas na si Christ Jesus. Hallelujah. Tayo fa wo nagkaywan, nikima nagkaywan, na tuk matatpat. In Jesus' mighty name, amen. Glory to God. Hallelujah. Kasi musikin kain kod kat ke skoluga unan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Katagan ni music, kaksakan God. Hallelujah. Maini. Nina anjke, ba't nagawa plakon man nina siyang yan? Tuyak pun. Papa ka taligan kawa, farong suki pa dal.
Aquela minha magatramon, leila que tem desmon mo kayo na. Usuke boni na nakaiwa. Hallelujah, glory to God. Nina duyak. Talig, mat na kayo, nakna Stefano, kaya na masisik siya bang. Ang suga po. Praise God. Al duyak usuke po nangan kaywa. Hallelujah, glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Go.
Nakiwawuna. Ikaw na nalam na laso. Lainingan si pang Happy Mother's Day. Inganak kilinlan neo. Bilon sin babalang la. Katnufon na mo su. Lain sila nenge. Ay inganak pela. Now, katnufon na matala. Katkoy narsin singim singi. Bilon sin katkin nekin. Mait na kaywa. Bilon sin katkin. Mait na kaywa. Bilon sin katla. Ay inganak kilin sim singil. Kung binasor, ngan fakot na sumla, lapit sa asor, fliya mo nasor ang nado. Inganak, lenin simsing yan, lenin inganak. Inganak kimana kayo makadalara na sinnekyong, wanan kumash misingin. Inganak kila kung look back, non-correct malan nekyong ma, main akaya kong, kimo lalalong finfela singin. Nekyong ma tinasang akong, wanan ilitikom genek, makum tulyang na ke. Nek yung mas sin kun kumintulyang ke kain o iya pas panan kot ne ko siya nek yes mit ko siya wayan na malatiya kot. Sipeser kat shik na malatiya niki kat matal at likbugoy for siya ako yak check na malatiya kot man long se yoklan nek yesha. Long se yoklan God na sin nek yesha lusin na sish Bayanang kat kain kaya ki misenge. Na misenge kumin na kumin kaksakin God. Misenge kumin na kum sa masak nash nekyo kaksakin God na nekyo masak nash. Kum sa man nekyo masumtaryo kaksakin God na nekyo masumtaryo. Kayak nakiwa kumistari sin nekyo ma ngayta kaksakin God. Misenge tilini nasor si kumdako nam singing. Kumdaka nan singing, singing kumimo. We ma wiyoman, shock ma wiyoman, akaye ma wiyoman, ma wiyoman ashke takayni. Areni na siye, in siye in masifan na nasingad. Amen? Pangashipelash mi singing. Katkain matalam siya, online liye, kasyok tong ni mas masunimeta, kadinta ka nan singing kumpalako sige. Amen? Ay, pangay makatakanan sige kaya. Katakain kaksakin ka, worshiping God. Saan mana kayo na singkat, ay nakumta ko, misingil. Music, who's good? Ngayon nagdasum kipelsi ngayon kaksakin ko. In fact, pa siya yung ulo launch papa. Ashlom, lang sa lom na siya, matin na tuwi. Takotin lom na siya, matin na tuwi. Paano kat na phone na ashlom ngayon. Bilo kaksakin kong baba. Kat na kain kaksakin kong, on check ininem, akfalat yung kong kipelsi ngayon. Ngayon naging sangkulaw malalap na Zoom. In Jesus' name, Amen. I will never
Praise God. Sholek Bong na lang, praise God. Sholek Bong na lang, praise God. Makes me what I am. For I am the child of the King. Praise everything. I am the child of the one. Makes my heart to sing. Alexis, wait na kayo. Haksagin God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. All I get to the one who saves and makes me what I am. For I am the child. For I am the child of the King. Praise
Kahit siya nagawa, ispel sa ngelong. Malong papel sa nga nasing God. Ispel sa ngelong. Katakay ni ngayon Yesu. In fact, pa siya'y kulolos. Siya'y shuilos na siyang God. Katangaan aking ngayon aking kaksakin ko. In fact, pa siya'y kulo. Inaklin. Wala na matay na tuwi na sis. Ay pakantayin makatulyang ke. In kenek ma katakain si Benake. Pero pakantayin katulyang na ke. Forse makatakain si Benake Pokla. Pero pakantayin makatulyang na ke. Nakahanla. Lapihin kita sumnawe. Apakat kulo malalap na sum. Kaya kumiskat. Kumurailan kenek kalim sinasis. Kumulkat le. Kumusi. May kisaya ngol sinasis. Pelsi fanna. Matakamise. Kulo malalap kinanak manaslom na sis. At ngayon in fact kulo malalap na sis. In kaksakin ko. Kulo malalap ke kaisi na kaywa. Matakay ni ki pelsi nga na sis. Kulo malalap kelo sa mawikat. Online. Enalos Oshwe. Matangalos. Seulalos. Katsakat pa na yung kipel singi. Mawiyas matawikat kipel singi baba. Katasyaklalos yap pa na yung. Long sisi makumaron na siya ngayon wilalos pa. Protection si ba makumaron na siya ngayon. Katlalal kung ila kung may protect ildan. Kung fact mo kung may protect italik na tu. And na kaywa ilos fashion away. Kulo kaksakin kong baba. Kaya walay lalong. Makmulay lang asish. Kading mawal kun. Kading hakos. Takat finakos mawal mapatpat. Emalas. Kawi base mawal mapat. Kulo kaksakin kong baba, kulo manlap na siya. At ngadagin sang kulo kaksakin kong kubensin. Baba kulo kinanakaywa maasin siya ngay. Kulo kinanakaywa kiyas mawangin pa your ospe. Mateba weekend. Los fin ni mata. Lois lalikikat kat ngadagin fak kulo malalap na sunggelos. Kulo kaksakin kong. Takinilash. Belsinge malom, manasun, at ngadaking kapsagungong, at fakulo magalap na sun. Matlalal kung inakaiwa katakinikvak, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. May I know Jesus more
kita kayo sige uni siya silik. Earn your la usumdel. Men sler la te when it was follow. Might mate was follow kan. Kal. Telisam. Cleansing God. So we are some of Pastor Steve can do ngayon. So we are some of Pastor Steve can pelin sang can do ngayon. Well, sing mana Pastor Steve para pelin nasor si kuminda ka nasor ta ka rela sang man. Baye. Pelin nasor kuminda ka rela sang man. Kung tayo uli yaman niya, piliya kaya sing. Kung win tena kisang, kung ta kasang. Taka rela masang naman, shue kung win, mital sa ta kasang, shue lang tuyak. Shue mata lang sano shue mata lang shue. May nila naman asor. Yun may uning asor sa. Well, Sister Miran lang daw kusket na kung takaro masang luman. Or lang masang luman daw. Mitliki kung lang masang luman no. Ako lang umalap na singkat. Samla, may sang kung takay nga nagsang masang luman. May kung taka na sang. Fintok siya siya mole mata ka-feasible mata kan liya. Para di lang may tibang kumeta ka ti usyuk ya bao ipash la na si finsang na si na kad elingon na kumta ko orela may sang luman kad elingon liya orela sang kain siyo te masima te pa mani si makumusngan pa yok si na singkado masimanin siyo ngan pa yok si na singkado te main kumpela mi sehingi pa ashmani kumta ka salaklak sang indiyakla ashmani nga gusto ka masang katal din na ini nangan fact na sumla kumin mo ito la katal din na ini na masang silong nga il din na ini na mani si kumusta ka nga when il pa orela ka shawo fellow mana kaywa lun fellow singa posle malun fellow singa may cash up coal silver, mana kay walun fellas yung malal, may Lorela. Na may talalong ngawul siya, dan ala na ship like talalong ngawul siya makumten, anon ka gusto ka fliya kaya ala siya ngayon. Tena, inanayak maluman, katil ash malal, ash Lorela mana kay ash malal. Masifad na mailin na pa, true art silog nga ninta kasang na siya. Ay na ki ilong sikom, il sapaya mama, wain si fan na nadalin mise, pel si fan na ki. So kumin kain wiye small mapat pa. El mise kim kumin kain long, akos makadin fa ako, kumin makain wi, a small mapat pa. Galim ke? Galim ke? Kal pelin sang taka usi masang loman engan usi insium sang usi insium sang masang loman mitas or taka rela masang loman esam lakat cash up si pang kat na ba tinalieng sa cash up po kat sila siya kat na ash malasi malal ba mana kayo wangay malal ba makaturek mag-infin fellows yun usiyin si sang masang naman na singkat paano ngayon masifan na kat siya nakatayin na siyumla insiyong painanayak ko insiyong painanayak takasang na singkat Ariyan, kung patlayin matawag, nga siyam niya alaloy sila. Kamesi, shuwe maokon, dahil din at mataki siya.
we akiuma pandal din amda kesi adal tu natana. Iloyal tatim ta kesi ay bad line mo tayo. And praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Ako. Kapala masaya sa kanya. Ngayon dalnak mo na sa si Marian. Il siya kinaltafan. Il tanya siya kumasya. Il siya pamahang eh. Kulang. Il mo kumdan ko lang. Kaya nga tayo, kitet sa anin. Then para rela mo sa ang dela. Praise the Lord. Kung dala ko lang.
Praise the Lord, Marianne. Kom ni para shuwe malong sim dan jan. Mendele shi le fio na men folen sim na komelu na ngene lose weight. Shuwe akio long se tun sim mendele fio ek na da lose weight. Kum ko na ek secret sila dan ngai. Marianne sipa usket kilong malap. Kumkai nu se go oni nakatan ngan. Oni nakatan. Mai food en nga ye le moi le so. Para makasaya.
Praise the Lord. Yeah. Talo gain si bawon sa ko. Kung dahil gain si bawon sa ko merienda ng shital. Dahil gain si bawon sa ko kan shital. Naba, on sa ko. Kung shital tawo ko, kung meron pa kaya. Kung meron pa kaya ko si Flash Aldala. Sa kuben. Dahil gulon sin God. How? 오늘 육적 쓰고. Hey. Praise the Lord. Praise the Lord mga nagawa. Gusto kaya kiltu deng singay. Nagkulon sin God. Mepe san kulon sin God. Inkan kaksikin God. Honor God na pay kemulan nengay. Amen. Amen. Ale long share sila pasa pel tuwa na ke puklan FCC scale chamron kune. Ngali na kemulan nesi. Ngam tamon ka to kaya nga. What else does a mother do that a man can't perform? Tika na ro. Nangamda non ko. Kung dahil non kami singi, a woman can almost do everything that a man does today. El kain yakyu, el kain pilot, el kain takta, el kain lawyer. Ma purpose. Ma nagwan nesikan rami singi. Na alam na may sang na wus na shirs. May talik pa nesi. May sang na wus na shirs sinkat me. Panang wuna pa ito kan wipe ito kan honor in nekiesho. Kan nekio man. Ka soon to be moms. Nga mo message killing sim singyo. Ito kan cash kat pen kan liya na pa function sila nesi ke siya use ko. Koyan nesi ke siya use. La mes pen nesi na ke siya use. Na arts met duo ke pueblo mga kasama ng kinpa na kel asilpe Naomi tan lunge katalatal matan fikialu ke pueblo tasho metigat som na ke may sham ko na ke mga share na show skill in simsingel ngakigat na phone line 2 yak. Let's all stand up and just honor God and go and praise God na ke my lak lap na shares. Leila message ma fala ke len sim singyo en ko en fahrot gashikom ne papa talik ma singel ti mama sin nem kay fana ma pen na sin talikan ma pen na sin papa nin kan ito na merolan ne se ke seuse ko me kunen pa seuse me saye matain silikan ram singe matain no masimam tan ro mugulati kan ro pail kan issues mugulati kan oso talika pe la ki siam siuk to ngol ye am fo singal tolu el sham no good fat mo I needed you rekum le ke inner parts of na ke nese ma we all came from the womb of a mother got na phone line singai na non ka na ke kum sham to ye kyak ke insen ni nese kem ta kiom na ke malam ye 9 months a mother had to carry you. A mother had to carry a child to be who you are today. Nake kumpanga misenge, nake awo, nake infant, nake child, nake teenage, nake adult, nake mato. Processing ali nake mulan nese makatang sin nese. Inganta fala talikse. Kunen nese inganta fala talikse. So let's stand up. Kum vingan tuya, kum tuya. Kum ko. Let's all rise. Just honor God with the message that is going to be delivered in kan cash God in kan naklin in kan we act like you ben ape
role nesi, command nesi, purpose nesi na gesausi, la mesi, me purpose nesi ma oro nesi ars gesausi. Nega naklin na pa inganakli tipe mangan, honori makatil relan ke muluman, honori makatil shoot na suman, honori na pa ye, shipen motherhood. Nega nesi. So let's pray. Let's all give glory to God. Honor God ke pesin. Meti ipen agat proy. Welcome ipen na mo we got few online viewers we got killing sim singa. Comment na ke floor killing sim singa. Ngayon kan we got pe killing sim singa. Liga naklin nekyo man. Ingan factless in nekyo man. So got ni proy ke pesin sangless in God ke mulan. Nen singa. Ne mata ne shishu ne mapan ne lenga. Kan ne go saya ma we got pe a long message singa ke sipel. So got ni honor God. Thank you Father God. Ilomala papa ke gift ke motherhood makumrela lilaktan celebrate na pa a loving sacrifice of mothers matalron na shish papa la biological or spiritual Father God but kina honor kong papa ke molan kasin na ko ke pensing leila na pa papa kumin si effect and understand then gan kalan purpose and nest na ke molas papa lilaktan to ni papa ke lensim singen kanakhlin nekies la elos ko ke spesi papa Kung saan na silos ko, kung saan na silos dalmit with Papa. Kung relo na si Papa in lumon. Kung saan na silos ikan ustalik si Papa ke malim ya. Ikan tapala, ikan muet na Papa. O kinafak lo malam si Papa, kilpan long silong, upon kolong makum si place si Papa. Sang ko na silos, continue sang love na kimulalos Papa. Na selfless devotions maan kimulalos. Dahil selfless na pa kimulalos kima pespas. Malos sa rokat kanakling kimulan nina si Papa. Lomala Papa kimulan nina ng kwa ke fellowship po. Lomala Papa kimulan nina mawigat petuni ke pesime. Leila na pa Papa kumi glorified Papa kilain simsinga. Kita nito yung kanonay kung Papa kimulan nina kiyashke. Kaksyan kumala Papa kais na ko. Elos na ko siya. Nina kilos lang le Papa. Kita ni samulos Papa. Ke malos ro na ke molas. Elos uskat mo nag-epensime. Kung nag-natala. Ingan tule pe Papa. Ingan kaklo malang si Papa. Kimana kayo Papa. Ilong na mala Papa. The Lord honor. Glory, praise naman siya. At appreciate na pa iye. Kahit sininen ko na gawain siya Papa. Laylak tendalo ni honor ikong Papa. Kaya mula nina kiyashke. Kahit sininen ko mawikat kilin siya Papa. Pangga mo siyak lang si Papa. Layla na pa ito yung siyampan na siya kiyashke. Akailos Papa kaya inanawalos. Kumita tayo kisarang heart lalos. Kumita inanawalos Papa. Kumita pelalos sa gamit pelos mong le Papa. Kumita pelalos ule Papa. Pelos pinchak lalos Papa. Allah na pala kumita pinchak lang guys na Papa. Mga fact na sun akal na sun Papa ke pesile. Ako na fact bilang malam si Papa ke kilapan ko lapan long si makumdikie na yung guys sininit na kuwain si Papa. Blessings namin kanak yok na gamon lalos. Lalapten flow of glory, praises, and honor us in Papa. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Tatangin we music. We music. Let's honor. Hallelujah. Thank you. Praises Jesus.
Well, you got to praise the Lord. Sang se pass on Jesus. Goes going mata ke pensing eh. So in sipena ikas na just ke nak ke kat na ke mo sha na mo ngamo nga ke share na kim tan lu ke pa pa lo sipe ke nak ke kat shamram sing lash ke si samul sapta si fosse na ke lo lal kurs na ke ena el bagsel elkina na ena ke kat ito na ke kan lien kan non kan ke sacrifice ma a sacrifice nesima sacrifice na nesi na nga sham na ke la le Naomi nesi malongsi sacrifice the mother se na nesi malongsi pa hindi na ke la Naomi ke o ta shok ingani ke sa na ke mo sham lash ke lenchim singyo ingan kya shigot pe ke si Samuel sapta si posong lal kush el kenael mata el make shufla Ephraim se mata Rama na dan se kia nge ana el be mata lu kia el kena dan lu kia pa si pa ana si pa penina na ana el ko director le penartalik natal na proisi la lena ke ngaki share kani kes na jin kana kai kot pena as a mother as a ne na ke molum la fika molum na sin God il the tar ti sarlan ka si ne na kwain singai il ta ti sarlan heart no mal itala me kum ke me il itala me ti giba kum siak ma ka ta tar ti sarlan ka si ne na kwain singai ta shok ngan gas ka ke proisi la ngai il akel me declare el declare que igual aquele me que pastel kan tagana meto el declare que pastel aquele mo even I will if you give me a maid servant a male child el declare que igual el fatness in God el wana len kan me promises in God ang convince si tali que intik nga promise mga uselo ten mata irum ekel mat nga tafala lan mat ya na lekon sumtarum ke temple lo manin kan me kise si lal pangai ta me kise si lan ne si mal rela lan sin ni ne me kise si lan sin ni ne ma talik na siya si natal pangai si non ko peche la masingai el ko flare tali mutan si sia el kiel el kenangai el rekfa ko kai mamta matain marshal da len mata analen sham ram kan ta kulukel kai mangaro alan ang alin sil na ke non kan pin ma pin na le sham ram na sil ke ngai el mo el kofla el kofla ter kai ma ta chok ilang ke mai nge na ki se kon na lang na sin lem card el fa malan lem card in molan na fon el fosa fasge ma singa shumanga pa ta shok ngan sham ram kun na ke pise maya na relang like promises in God na masin la le seo kun el sekol si la ngai el tena sekol sum sang sin God sa fleyen tali sing issues deng na sin kai sin masin ma long se tong ke proi kun ni kapelang el sang ke si la ngai el sang el rela ke si la lan na ro na ke el fat na sin papalang na sin ka kel proisia ngai el ro na el usa ma se oxinatal ngai talik se oxinatal som sang isel na sin eli dan kise kan yang na sin eli lan kan mata ke temple kan mata mai kise kak sakin gat ke mulan to shok ngashin kan ikas na ke aten ne lu ngai nesingel el nesima sacrifice masima long si masima ke matanin siel na me ke matanin siu ma kumale long si asa nne of course asa nne masime te an kim tan siu batalik na tuman pa me value ke mulan seo silom ma kume ngai talina ke mulan te dum pangasima nesing ali mo value ke mulan seo si talikal ta na siu ke spesi ke spin long si long than God, it's a talik sin too. Na sacrifice my and I'll relang
na ke moluman asan nesi asa matayan kum kan kisya kan lawan ang ngentang Catholic sintum you sacrifice na siya si it proikin non ko proikin tong kin ite kyang ngal sam zum kitela na el inse wo pe na el tikay ma il feel na nakulu me ma ke el engan el inse wo God il fa kin se wo le ma tu peket tugunera la ma singa na ens na kel chamam sin na kel Naomi ngai el matayin si ma payer mugulta ma la mise tam gulu natin nga pag sin matayin luo saya Ruth silpe senta jisaya o pa dan matayin salo ngai so dal pa matayin mo upload dal pa sin ngai so dal payer gulta ma Ruth mise namtayin talgulu natin nga pag yaksin matayin mo upload takin sin matayin mo upload nam gulta mal talan mise te gulta mal talan mise na ensin palang si kingan ni ke shamam sa ko ngayon non ko na ke gulwa mise nese nge ilang tel flok la na rin ne kyum tala tel flok la na ke kum dal tagawaya el hartan ni Naomi masala ke tadi natan nge masala ke mugulta malawang le o silpa na tayo matayin lo natin mampara lo lep lang elte nga non ko na kaya sila elte na non ko lang kain me shuk kita li ngay mo le usare makin na ke lalin na lal el flayla matayin lungin flok na rin siya lal talo flok na rin siya lumtan sum kasha mo itum telan sum kasha na ke mo itum telan sum asi silos shanga shukili na root mo lewe lal Srokilan Naomi, Ruth el Srokilan Naomi, mo le wela na ke enel sunawan. El sumnawe, enel matawe manaka, el sumnawe le wela, enel misewe le wela, el pakpako le wela na ke mana fona. Tasha aki kesa na shish na ke molan nesi long se lan nesi, super sacrifice nesi. Matay na netal katita na pa molan neo. Ke pel pos ke seuse. Yok na pa sacrifice alaro. Sacrifice na ke oyen mulal tal or nga suna ke puklan so ka sapta to ngol chi fo singal fani na ke tram so in kan ka pe mo sham ram si loko so ka sapta singal to ngol chi fo singal pinto ya na meta show akina rela in kan pe chila aten mulan ne luong sin yang anil sacrifice talik sinatan malale long si akish pin proilal tong lan sin ka sang il rela pe na wa na ke lulay lang il din ako kanaw sa ulay las lan na singkat nga elusa talik sinatal nga na nakel Naomi talimtan lu natal ma lolep lang el long si silal ma liye na ke talik matan lu natal nga el flay la pena ta el oro el tin nakikatashi kinanak na sindamtan lu nga lang kame kung dal dito me nga kan sipe isus ta ko e pailam dem tatapan talik si itik nga no silangan si pematal um deta kyak si el sham from et faisil tal na kigay noye et faisil tal in fact ma el di na ke mo wal tal na ke mo pe na sil tal el tin na ke intan el ke mo na sil tal el flok na ne ke um tala flok na ke kum dal ta ko ya flok le long se silan ne singa na el sham from na sin matain luong na lusel tal la route el ata ta ke lusel som ke fashilal nge som na ke en matawa saflen to ngan highlight ye singan banga ki highlight ke shamram silako ngani ke sa ngan kashigot na ke mo shamram lashke lensim singyo Filipai sapta akush posalkush ye pinkan ta na meto inkan ta kan kashigot pe ilang whatever things are true whatever things are noble whatever akush algo shia sunige fas algo shia elang inak safia kya sa metili pelnga ko sin non ka ke ma se wo se falling kak se kinya ma se paye ma se yokshipe ma se suos ma se niceness ma se oi ma se peng wo rep makin ma se ko stotela si ke wana ke kasla ke rep ma senga oro
Katse ese misa na shish, fa wiko wos. Ingan kashigot, na ke shamram sige, in kesan just kan eta na pa, na ke Mulas as Christians, as nese, na ke muluman, men pa an ke artuman, me na ke muluman, ma pa se ma neumil shamas na sinta tandunga, fact na ke multal, na ke mulal tal, mai wona seltal, fact na sintal, talin flokle, parut scripture na ke Luciel som, na will som. Gel will som when Luciel na som na ken la som na wea. So in patati share na ke heart na nesingan akel mina pa na ke oyen mulal neomi na ke ensingan so me ke nga sham from nga ki share na kan in kan ikes na share neomi mile fat na sel tem lunga return, just return, go back to your mother's house. It's like she iltina had till man nanak latina nanakin fact ma katena me in kanak lukim tan lungan ko fact katena me manake mo lalos. So in some ke fos sap soga sapta tongol shi fosingol in kan cash gat peke mga share nga ilakil me unconditional love lan nese unconditional love lan neumi nasin talimatan lungan elte fact ke nanak la jifena el fact na peke hinsiel elitala me wona sin talimatan lungan na right fact na siltal na silela lan tan sing right wela na so ke so ga sapta singa etong je fosingel lang who can find a virtuous wife fin ashmeta for her word is above rubies. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Matayna, value lan tayna, there yokligi molin mukyash lan fel simam katkanyi na keo. Molan matayanche, molan nesi, molan matayanche el me it has power, strength na ke mulalo. A virtuous woman, el matayanche ma el invaluable na ke price. Your me price na ke wanasi na ke cool kamani one makan mulala si matayan na ke mul singa na ke ngalie inka na kai ka inka nikas na shares el mulan matayan sel mana se matayan na in likiyange matayan na konfinan ka na ke mo cash plan fella singa na ke cool na ke oil na ke rubies na ke diamonds mana kai wa. You have to go dig. Kuminan sum pekin mga kunan magkasya mga. Kate lokan na magkasya sipesi. Eligi ke ke sipesi. Na value na ke matayin siya ngayon. Na ke oyan matayin siya, mulan matayin siya. Kate value matayin na oyan nangan. El value kum oyan nangan na ke ipsi ma. Kuminte shikum, kuminte pilesya kum. Kuminte pilesya mulin force lo man. Kuminte, moit kum rakumin, nga share si pela, moit kum rakumin fresh, kumin cheap na sin moit si. Moit sin kan fact kasin na siyum, na kum kia payak leke. Na kumin karngin kumyang. Kum precious, moit sang shitel kinyat na nakloman. Moit sang fela singan shitel li brain loman mo, in re makin kum. Nga sham singa ngom ko nga tali na kemulan matayin force si. Matayin force ro, ala frustration kia pa yak lepeke, matay lai kia pa ne usa na kengene ko ye safal na kemula. Pangayin singa sige nga ni kasa. Kung value na pa ye, mat kung mayat na kia plan devil singa. Devil singa ler maging kias na sweet, kias na wowo, inchot na siyum, loyal na kemuluman, mat kung sangin pilesya muluman. Mat sang pilesya muluman. Muluman, sefia na ke mulan may tsima ko may wi siepel. Panganen sing asan ram keo. Ikesta na sing kuminkan liye. Kumte may shitel kinyak sin fela singay. Kumte may makinyak sin kate na moed. Papalang ilure kumle, wana king a fact nga, you are like a valuable, more valuable, you have to go search for riches in this world, kumin some pagkin mangay. So, moed kum recommend cheap. Might come sell yourself cheap na ke matebol sing la kiepo.
Karangin kumyang kumtain for siya, ngayon kumin matala ti, or in fear of the Lord an kemulaman, or kumitala me kume, or makina kemulaman. Directions makatin na kemulaman, pa kumin fear the Lord, akfalat yel, kaksakanal, or makin kat na kiman, mwet kum sang maguling kaya pa kum like kemulaman. Mwet siya na sang in or makin yak kum sakin, kum materials eh. May pair sila mwet si. Karangin kumyang na kepelom. Ars pelan mwet na kaywa. Ars pelan na kaiplom kayan. Ingan kashikom, mwet forsan yok pa ensing asan na kayo. Matayin forsan yok. Ne matang matayin matang tatar mo laltalo. Nangin na talta ka ars ke grace tan God. Malos ka hindi eh. Ingan litikom talik forsan. Matayin forsan. Ingan tirekikom na ke mistakes mars ke. Mwet nagarela mistakes ke mola. Nagbisingi pang mola siya. Misinge pang mola siya. Tingkay nakiya mola siya. Ingan te shitel kinyak sin devil siya ngay. Fos singal siya lang ngay. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. He knows. Mugul siya mamtain kia Christian. Matan lalfing siya. Mugul ta malala trust her na paye. El trusera, elitona paela. It says, who can find a virtuous woman? For her price is far above rupees. 11, the heart of her husband do it safely, trust in her so that she shall have no need of spoil. Gul tumonite, yasum ke kum som na saya. Gul tumonite, yasum na ke kum som na saya kum marsin singa. El tala kishpin kum sang sinkat, or kum imtana ke willon kat, kum tana ke endon kat. Kumiti sangin katarsiyak kum. Kumiti sangin kiyapayak kum. Kaya no yesing eh, kawayan matayin si matim take willan kata, pamtayin na wanam ta falalikiyo. Som na kiyapayak le, devil singer makinyak, or rela separation lan siyan yan, relative force, kain mga sikya kemulan siyan yan, talikam sa alaman na kaywa. So pangayin singa siyang mga kanikiyas na siya, ingan kiyasyakat, matayin na, kung dahil valuable. Kung dalalan na valuable na sin siyaw siya. Kung dalalan na inay karang kung na sin siyaw siya lumtelan. Papalang lis kung tel may keshipesi. Watching a luwal mo, she does him good and not evil all the days of her life. All the days of her life. Matayin siya naging siyan yan siya, naging cool siya. Siya matayin kiya, matayin kiya yan siya Kim kultamayan tari wang le kaka mema. Matayin singa kay matayin kultamayan tari wang le. Finsa kin wangan. Well, whoa, praise the Lord. Sang si fast na Jesus ke. Fin wangan. Kung matayin si Mike kain support him kultuman. Inte ars ill feelings kem kultuman mo. Ngakilen tari wang lengan sugak si masase ha. Ngakita lang wang lengan matay tayak ya. May nanakangan kem kultumuman. Mataki mga si papalangin sa tuman. Pangan makatel sa tuman. Pangan magultumuman. May kumure maknaksi mamin nanakangan ke katay nama. Kanan kultumuman. Mugul nga alengan pe ke message amin. Ene na peta. Mugulay nan pe learn pe ingkan karangin pam tayo na. So, watching a luel som na ken kasat na gipsingan. In fact, in academic sangay. Now, for single to lang, she seeks wool and flax, willingly works with her hands. Willingly works with her hand. Pang-share piyang ala. Miepe, what else can a woman do that a man can't? May sayam tayo si kayo ramamhul si kayo. Tayo na almost can't do anything, everything. Dahil aspam tayo utak may tamparak. Pe ko kain mga ngalya kasi ngaki try ngalim tan tek tamparak mutan tek pe ko ngal kasi kato non ko ntan na kan na kaywa mem kula kay na ra pa na sum na lom siya tari ma ngasam kinye tari ma sum na ule ma tari na usisi ma rela ma se pia ma se mem kula kay na ra skin non ko lapan pisin mamtain si kay na ra mata na ramana kaywa el dalta kya kel tuteng tang na kya kel tuteng
proyek telik natal tala rela mengua amgula na ngor ni kya ke pia covid bakan si masi rema masi mem kula kai na ro skinon ko mata na neo tala na yokshipe nes na ke siau se nga han se ro sa pet sa som mất sa mi se nga le na ngai el sommet ki nga ta tai la me nga le na nga price yak sin pa lang nga sommet ta kai elente sommet ki ma pa nga fa na sil pel mất sommet ki nga ale changa len sommet ki na len mata ne ki nga wang in le nai mo nga som el tala me kunel na ke mo la la sa matayan si nasib matayan si makarangin ye so ako'y kumdal na paye ingan non ko na ke mapapalangin laro for single member lang she also rises while it's yet night and provides food for her household and a portion of her maidservants il ta kya ka tang kya kel tu tenga panga shera tang kya kel tu tenga rela masing force kan la lansen pat mugula force kan la lansen talike rela talike ahun la talike sum lut el sumre ma floko te sipenare ma ku ke ngo sing rela masing mugul mem ngo nga panga mem ngo pa leo yesinge nga sham ram ke min nga aske nga kan fa mem ngo to yen re ma molan ni ne si pang gula kum dalin na pa yen kan understand pe yen matayan na nese elte me machine se nese elte ma come force kala demand ma se kum nan diang matayan si kiom nese elte kame tusis kom kashe kom akay kum ke moloman pangay molan nese matayan si nasyum tema kume usa matara sakin punching bag se sakin mo me physics se lom mo ale coward na pai kain se ngaking ali mula kal matayan kiyo ala kaila sang tot se pangan te na wum kulsin kalyam tan kiye te na mawose non kon skilla pan party mass on like mgulse e ko yelente up compare na ke kolomo metel fulela inangan na ke mulan sienyense matay na elte mo kom sum selan ne papa kon tai kyak si kon stam ta re na ke oyo na ke lomom na ke makum ke matay se uto na sium kon kalansa pagum well kalansa pagum to show respect elpe as metse malatin meta kom shela usda nikierson mas makiom pang kisher na ke mo si mulan matayan si nese so alle enin dikon alle off balance ke mulan umenan balance epe oyen mota mulum na ke mkulsi na ke lom arspe magum kan na ke lom si kum kan utsak ke lom si ngain kahrope kan sisa trasa utia ko fa lawn more kain mang na kaywa kum kan ramang as mkulsi kum te atat na kem thank you man ramang na ko alom thank you man el maseoksi thank you man el maseoksi mapapalang el siot el gift se na sin mkulsi el masang seoksi mapapalang el siot na sium kumin yang karnganang cherish mang na kayo sympathize like pastor said sympathize to your mom let your mom know that you love her kum long sige nel mana rek malatala mana yoksi na ke mulan seoksi katin kain shitela mulan nese love your mothers love them take care of them take care of your mom with mom nekian na mo last ne ke pe singa spend time relative time mo min kain pe ram pham sin ne kyo man pang lo la ka kel ke mo la lan e ni na pa kiten pang na ke mol
in Christian molin laughing lash at with the laughing romang in kan akregum el nesil businessman chipe she forcing longer she considers a veil buys it from her profits she plants a vineyard that's the virgin's mother el provide el te tui kan akre el te tui nak moye lom sel el te tui kan romang mai kan me akre sel se el fin en se ar el te kai long se yen wang ma se lomo lirs ma se el tatar la na len se ma se nesing pangawen mulan nese nesing na ke mulan sel se what's nga lead course she girds herself with strength and strengthens her arm and sing el dagan kan cash got na pa ne pa el danan pa take care of themselves el danan it take care of themselves in kan carnal talang pa na ne kafu ne el dal ko flaran kan at least me pamper ye ke like I stapel maybe we need to start doing that mukul pamper your wife once in a while take her out usela na ke spa ko kain mangan in kan nakepe na ke mulan nese kati kain me li mo ma shik pangai katinan pamper know how to pamper your wife and you take care of your wives ale important yok si na ke mulan nese el te appreciate ke kumera mangai in kan nakepe el tako in kan akegot pol la kelemike si to modefos algos algos elange esqueço não que do monte fosse água algos 4:8 for bodily exercise profit little but godliness is profitable unto all things having promise of the life that now is and of that which is to come el shamnam na shishla met katenan karngan katpe kumna kan karngan moloman ingan healthy karn nenge el talina pen en singan tim kul nam kena somna ke oi ngasum ne ke chim som a ne ore matagate kafu ke taligene ku ke papel yurekte memngoan ski non kona ke ate sin ke molan seuse ne elina pe self care ne ke molala ne elina karn yakpel ne elina pen som karn molal pen ne ke na khel pe akepe molan ne man kewa enain pangan na ke molan sienyense voicing a ligors elmo she perceives some flockning is so ke saptakos so atongo sie so ke sapta atongo sie voicing a ligors she perceived that her merchandise is good or cannot go out by night she laid her hands to the spindle and her hands holds the distaff. Nesinganel non gonna ke virgin singaul. Limekos silos arwin conrela lam la los akula. Limekos silos tinarela akula. Nalmekos silos ma ke per pride kum singatago dalte na akula. Nalake man penashers na ke Molan nese. Ars nese singa mate penakala na geto tagalan Christ. Arsis akula. Arsilos insinga ma tinanakla oella. Arsilos ma we uga no ka ma tinalona ke molan siolalos saliknatalos. Arsilos akula. Katina nese ma akula pel na kaywa. Min pensi ma singa tako Ewang pel luminakula. Akula lamlum. Christ illustrate mak an example singin from kinna showing. Kumin akula mata lamluman. Na virgin ni megar makula, ito ko tatalsum na mal megar mate akula, ko tinakten akula. Akelumila sa tafa sirs akula, sa tafa sirs tena. Tafa sirs ke fellowshipo. Prepared. And some are just wandering out in the desert, still wondering where they're at. La me fast dala. Te pedin kom non komasingan. Ako la lamlom, ako la pelloman. Min pesi mais kasa tako.
kumpatle, kumipatle. Aka gumle, siauluman, talit na tuman. Pangayan singa kisher, inka nakaigat pe na kifo singeno. Aka gumle, aka la siauluman. For someone, she extends her hand to the poor. Yeah, she reaches forth her hands to the needy. A virtuous woman, she knows how to give. She knows how to give. Sang na sin may tenino. Eltina non ko ken si pena. Elitan pulesha la sang na sin may tenino. That's a virtuous woman. She can do all of that. El pulesha la ki elal. Sang na sin siya inino. Eltain sang. Elte shoke ma na sin si pena. That's what a virtuous woman, according to Proverbs chapter 30, verse 20. She is not afraid of snow for household, for all her household is clothed with scarlet. En Kosrae wang in snow way. The Ashkanin weather conditions way. Then not snow in Kosrae. Kumdali snow in Kosrae. So nese lael af palal sarom ilshet naramakunel. Nese pangamulan nese. In akye ikesan sin papa in yemulan nese. If in ne ilshet na retma. If in ne ma ilshet na forsching kin selwal. Ilshet na romang na kaywa. Mulan nese ng pangan ke mulan virtuous women, virtuous wife. They don't stop. They keep on going. Talewulle fatal dui. Pangamulan nesingan. That's a virtuous wife, a virtuous woman. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. Mugultamalan, el respect here ki community. El respect here ki and sing a respect here ki na ke wal for way. Ito yakin. Matan ki el te sham from kuluk kem kulji tamail ngan. El dielan, el karnang na matan te fak maglukel. El dieng wala nasin matan te fak mugul tamail aklukel. Aw yan matan sin naksin mugul sa maya pangay. Dieng sham from lum kem kultumuan. Dielan. May kum sham from fak luk katena fak luk kem kultumum. Matamum pam kulsen. Makiyom. Ena kuminintan dieng kultumuman. Nake inka nakay kompe. So, for some on Gosh says she opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. Wise and intelligent, she has not neglected the cultivation of the mind. She is good nature in her tongue, and is the law of kindness. El kindness anke moton all at pelnakewa. Sham from lala tik sham from toash. Sham from lala sham from in akeye. Sham from in longse. Sham from in pangamolan virtuous matan. Matan sima virtuous wife according to Sokas. Buklan Sokas sapta toing on. Nake molan matan si. Molan matan si pangan. Akeye kumtel na paye. Wana kinga shera. Neo eliok na pa si pena ke molan siausi. Molan neo. Mula tiga na pran. Gachin shik den tahan la silisin la men nero. Nake mo papa ro. Tano listen ne pangan listen papa panang ay. Papa el kain na malat kai mungo mtulle yale follow. Ne el ramana kaiwa kilomsi. El ramana ko kisiausi. Or denitan honor in nekiyesh. Honor im tan kioman ke malalos. Inoktenito in carnal talpe. She long lead gosh. She watches over ways of her household and does not eat bread of idleness. She koren. Singal migar stong no tulu lang. El komende deceive. Moit kom deceive kaya kena me mama som na ruman. Dalak ten deceive ke kain ma moit som fact. Isot ma na sum in kan sang sukay kom. Ko ak woyin na makloman. Karang nang ke moit som shot mas na sumon. Kominte we leke. Kominte ma we lal out of the secret ila shot mas silom kumale. Or ela mo we kasi lila long singa. Karang nang ipsingan.
Karang na akuye. Kominte ki bin nakleke en singa na ke moloman. Ikdente na tisif ki kainin bread mautegot na sum. Idleness of bread. Mochi long se kom ne shoot card silom. Na kom foi leke ti sham ke. O ngap ten tayak si arm kultamok. Ngati kan accept imasen. I can't accept that. I am pangamuloko. In sham na sum ke oye. Karin kom yang. Karin kom yang liki idle talks. Na ke molan mochi mai sham ma. Kumya ito. Kumete ka nikun. Kumete na ka nikun. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, he praises her. Talik natal notain singe, virtuous matan women singe. Talik natal itan respect il. Talik natal itan kantaka liel, shokol, manakewa. Multa mala sipe kain respect il ke oyel. Sham from lan manakewa. Panga oyen molan virtuous women. Virtuous wife, virtuous daughter. Talik matan fosh, kum dali matala sipel, kum dali sun mange. Moitil sang kainin idol, sham in sang kiepum leke pretsi. Pretsi ngen, unto goto ala sweet len asum, refuse it. Refuse sham in sugar, sham mean aklong, sham mean mo mange. Moit sang kiepe kumle. Moit sang fact angen. Karnin kom yang ni ke pel si ma kom payak yakan. Fact kom mal sing mam strokengen. Kom special si na sum kul si tamuman. That's something special that you hold for your partner ni ke pel fashion. So many daughters have done well, but you excel them all. Nothing is comparable na ke matayin virtuous wife si. When si ma comparable na ke matayin si ma, ala virtuously fear of the Lord an ke molal, kon respect ki multamal, kon respect ki community, kon respect ki mana kewa. Matayin si, when ma kon compare na sin matayin si mangan no, ne si mangan no. When kon fear of the Lord an ke molan si ulom mana kewa. Lagi na pa ela katel akay kom na wikom ke mamash pekean. So akay kom ke moloman. Fostol ng safle ke fostol ng ching ilang charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Woman that fears the Lord, ele praise ya. Moetay kan liye, moetay kan honor God, kaksikin kat kasi kato ngaki oyak. Moetsin andi na pa nga long si oyen. Elte we flow, elte we auras, elte we shasho. Shasho lalain. Elte we ang ten sing na stress na el kalam, el long si el paye. Kain manako attributes na ke oyen molan matansi. El sima yokimit na ke molan matansi. El selfless, matansi lale selfless na ke molan. Di na ke aten nesi nga sham nga reflect na ke en nga taka keo taliga kain mo nelerela mana kewa ne papa talike papa mo ne tari yola mo lan talike ta puts it on the side nele kang liwaya nele is liwaya kal diki nga fa kang la diki nga fa is na nga mo lan nesi li na ke mo lan nesi ma ar long sa talik nato el pleasure la pel posse pleasure la el elie mase na ke oyen sel sin karang el very selfless kindness ma virtuous wife el kain pleasure la ke lalan rela in lan talik natalan kultamela fa el alana fumfin shun pangan kain matan si ke moloman ko kain oi si ma komis na ke moloman as mukul se kumena na le appreciate ka ke may sang si makatel sut na ke moloman. May sang na wo si katel sut na ke moloman. Liang matayin kiyoman, liang ne kiyoman, liang kasi na ko ay nakten liang ne kiyesnge as precious, something so precious. Precious na ke molom man na kayo. Makunen ne si na ke
in going talik si matala and train up, in fact, train up a child in the way that he should go. So when he grows old, he shall not depart from it. Katanga functions na nesike me client na ke sio. So nese neproise. Nese ma train talik nato. In going from ke kasan God. Ito in fact ke kasan God. Mo kum nese maliti talik tuman kaskas kulu o yesafal. Ora kumineta liti talik tuman kasan God. Fear of the Lord na ke molon talingan tan matala. Tayo alle respectful kita sa Messiah. Kung may akilin ke molon taliksi. If yung taliksi sa Messiah, kumile kasi makakwak taliksi, nga lang siya o yung taliksi nga. Alle kalam na litiya. Alle kalam la aksyo siya. Alle kalam la siya o kai. Kai, nga factory, kai talik tuman, lan met kai. Kung te kai nunia talik tuman ke kai yaklum. Katinan kai talik nata siya. El biblical. Kasan gadel dago. Kung finde kai talik tuman, kumuan na kung murder sipe. Kung murder. Kai talik tuman fall. Te na ke kainen wak si mamta katsun sipe la ke pelmeta. Kai lalmet met inkan direct talik tuman na ke inkene malo si mata la tate somliki willan God longs don God. Ito liti talik tuman. Met kumero tal shanga kumle. Itale samye. Itale samye ma kum fakngan. Ona ke ngai samye kayak lan papa tomoko na siko. Posma litiye ke kaye ke ngam dain se gasi ka kulon sin papa ke papa lan ke papa el kaye ke nga shuke. Ro ka na khlen misenge mangantero. Ma fal ngan ro ngantero. Kai lal na ses ala na upepe. Upe kaya klang na siya. Molan na si kiyas nga. E kaya ka lesom tule ke enwa kay siyas. In 2x4 ko katay na may maan ke. Enwa na si kiyas nga lesom tule tang mo tarifan tui ko uniye. Kain mga safle yan mga gawa na si kiyas nga lesom fui oro ako ye intakasek. Nga wukto ye nga ti ale sunangan ta shok. Nga ti pam dato nga li na ke kayak lan papa si nesi ti kayak kai no yesin pang sang kai fall lan metin kai tai tuman so nga share inga ni ka sa pa na sken kan liti mange moit kum sanga kai talik tuman nga fact na pa e tale sam ye ma kum lo tel tal ngan sam si dal ke ngai tale sam ye inga no re ma ken mol kun nga prime examples na ke nga kan fact par nga kan share testimony si masingela matagan ni singan kan ngai talie la pang masiro fight na sike pang ngai masiro litiyak nga pang misenge so gaksin kat mala pe ke molash molan mat na kam insinge me reflection lash ke masinga share nga na ke fos so ka sapta tolngol na ke fos gar lungi gar singa El takan kan igas, virtuous woman of Proverbs 31. El Christ looks for his bride, the church. Church. Patago ke masingayo. Finkan sa maxafi ke so ke buklan Ephesus. Sapta lungol megars lungol eat gosh. In kan gasgat pe nage masing misinge. Papa metkum long message mo me pang oyen nationalism. Kum shak pananan respect him thank you man nek you man manakayo. Tim thank you man elte ona kinga faka elte ma machine selom. Elte ma komenta fak na kilom sikunya ti ka manakayo. Ito pa kan saplak yang kan gasra pe. Manako no nesero. Ito kan saplak yang oroman nesero. Nga share or nga tari share masing nga tari share masing kita ko nga liye nga share masing ke kat shuk mata yak pat ma kya re usyo in rekatenin witalik mata ga shwiya el shamram na shish meti gat fat talik mata shwiya nga som na college Michigan State nga lus rekatenin shamram na shish matolu el fa lang
tôi ngay ngọc kỳ cũng tên rồi tên nào ta là mất cũng tên Rick Brooks tên niềm xí mò có mất cũng tên bag xe cũng tên bag xin mà tên xe là so anyway cái sao nó hiện tại có phải lên tên Google xin mà ta clue xí sa clue ngõ cũng viên long ngõ share mình một testimony sila pe pang này tên Google xin mà ta clue cái xong lưu nè Soon matayan siya na ars patinata flock na Kosrae. Flock na Kosrae to pat ma ke first grandson si Natal pangay. Liela ilala na broken heart kikidin tali ngay. Na pangyak na sin mau mata wiyak sa ngay. Well, dali facts lo ke mom dente back siya nga kanal sa masingan. Matayan siya na mom dalong siya baik yak se, jangan pangan ismun tan se kiom del pangan. Na, so, safle ya, mamata si ngel baik se pe, na kinga share ngel, aspe masih jam riske. Kumdel akhilen dia kikat for kikat mata pun pe, sai pen kuah masal, yep, ruk mana kewa. Kumdel dia akhilen oyen nekiesho. Mai laro il kafu cash katolik makers base ane safle kat delik singa unsing tasho kafu la il tinal ye ne kena kat flok te sunen ko shake chef ko it ngala it gosh na chef ko it ngal year 1979 by reckoning shamon is ske masingo il shamon is ske oyum tel kum del fin fahne pa kya tel ro mana ko mam tain zero ngat le shangam den re ma ko in liang talik all la tali correct mongo over nu managa tell managa tan zero tell min nga khlin la ke ta sa ya ne kyum te la ka fu ke man ke wa ne ngat kan nan sing ngal ye mi singe mo tel shu kum ten ka ram tan kyum te lan ore mongo o necessarily o to me tan na tali kan aw la ta paran ki te tali kan man ke wa el te shu ke pa se intera mange Papa se kum kan ramang mi senge in kasham ton kioman te mukul se pa mata force him tan kiel te mukul se pangan te mukul se pa ko flat man mo kan sham wayana sin tan kiema te pangan mukula pa mukul se makan support him tan kie Karam tan ki ke ma pas mal ke wam tan sira kum kan sap lang yang na ke ram singe karam tan ki man ke mal rang min ore malan nese el yok na pa ye el yok na pa ore malan nese el ka fu nga sham ram kan reflect na ke mo lok sister Rose kisben pangan mangali ke mo lok nga ucap na loma me mo so el tu cook me mo la le fa nga sham kun na kin gani kas ni tikat na pa ye ingani tan kan respect ipe time nan matayan nam tan na they need their time too tan na pe pel la tala so na ke so Ephesus bukon Ephesus garsingan mekos lo mekos ng lit kos 25-27 Elange, husbands, love your wife, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkles or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies, that loved his wife, loved himself. So, in Acts FA, ngawang si share na masinge, kulan, liang thank you man, long sim thank you man, karan thank you man, long si lona ke Christ long si kumo. Long si loya nangan. Pangan long si ma Christ, elke
guten display ko ron sim tan kiesho in kan karnen pena molen tan kieshan as masin so kaksin kat malape ke pelo ngamo pange lopan mga share spend time on pena nga tomo sa piar kitin ma ke pe singe panang ngang se nena ko wain tagani tagana ke en simitang ay kumbin tomo kum nesi ne force ko ma ta klak na meta music fin kan kool ko ngan sang na sel se para siya ay mapie music kan kool ko kek tin pel art music so glomala pen sin ka ke molan matagaywa nga pangan message mga kan share na kit na siwos kelen sim singyo katangni sang si pastor Jesus kaksin kat malape ke molos molan na ke pensinga leila misilan katin wikos ke pensinga leila na paekten kan tagani tan kan honorary nekies kasi nana kwain singa so katagani at kan tagani yaklesko we music na ke school no praise the Lord. Even Shailaya. Nean kain kilakini na kien si fan na kilakini na kien si ngay me talero. Oh. Okay, right. Okay. Well, nean kilakani na kien singe na ngasiak talik shijikan ekash talik ke Symphony of Hope on. Can you guys come back here and help them bring something out here for the moms? Symphony of Hope kids. You guys come up here, help give away this gift to the moms and all that. Music ke goal god, liti god, akoy kat ke ped singe. So you guys go in the back to pursue them. Efin tapan kan tago na meta pe yasko unan lan nenge arhun papa nako gosh artalik force in singe. Any young adults that want to say something uplifting for the moms over here? Oh. Any young adults here? Talik force malang si share ke siya makin nail. Osh. Any volunteers? You guys are going to share, go take all the stuff and give. That sounds in there, yeah. Oh. But metigil dal taga na meta. Kat kan sa taga ni sang si Pastor Jesus. Amo dali ngay taga sang kidin KKF landang na oye ka pa aul me ka shon course pag taga ni ke parking lot ha. Ingain or a pot place in sang place in ngay na papa ngay kata papa ngay sugo recipe ke YouTube. Or mungum te kangale ya na pa ye. Tal sugo recipe ren cookie and mang so kung fin chun muna tal YouTube era mungong mungong tal learn. They have to learn on YouTube to actually cook. Min pangit si ma papa ko flora alera cook. Taas papa na itaw na pa cook ma. Papa nang laki siya wo. So in kain papa dal YouTube nito sigo recipe nga ke aten cookie and mase.
Ars papa lang si Sham akin nenge. Open up to any fathers out there that want to share something to encourage the moms. I got one. Okay, brother. Praise the Lord. Sang si pas na Jesus. Sang si pas na kon lang Jesus. Well, Basil, brother Shum gwen sang si man. Praise the Lord. Well, praise the Lord. Sang si pasan. You guys wanna say something? Yes. I'm gonna ask you. I'm gonna ask you guys something. What do you guys love about your mom? Just say something. Why you love your mom? But one at a time. Thank you all moms. We all really respect you guys. Like for real kind. I was raised up one naughty kid. Never listened. 99 good things, one bad thing you raise them all. Nga, Maria can jive. Mit lap can you 2x4 mga long sinaupe. I'd rather take 2x4, 2x2 than one 3-par. One time my mom's looking for utensils for cook. Because all the utensils back home. Karo like it. Nakakakumlamo me, kakumataw ni yang aukan na na phone na tayo lang ke. And I don't know, put them inside my toy box. One day she came home. Okay, I'll cook food. Like, why? I was hiding in the corner. Look for it, I hide them. Like months and months she was looking for it. Nil arolo man guess box it and all the cooking stuff were in there. Like kalaya for sure. But growing up, my mom, she never stopped. Elle était tout week. Why ban na siya I'll get him it fair I thought. If I can walk to the years, na len na para Yeah. But thank you all. Kaya sila lang urong then ito pa sa akin singatero tadik nato siya kan mo ulit. That's it. Just wanna say thank you, everybody. God bless you all. Love you all. Good, praise the Lord. All the kids here, I'm going to invite one at a time here. I'm just trying to train them from Kosrae because they're going to be speaking when they go up there, go to Kosrae. So Doug had to kind of like make them brave to say something. That's the reason why I invited the Symphony of Hope kids for each one to come up here and say something. Why? Why is your mom so special to you? Start with Kason. My mom is the best because she has patience, and I love her because of her patience and for who she is. Praise the Lord.
So, just so you guys, the next time when you come up here, when you guys speak straight to the audience. You're not speaking to them, but to the audience. And say something that you want to say about your moms. Edward. My mom is special to me because she takes care of me, and same for Auntie Tracy. Praise the Lord. I'm thankful for my mom because she she takes care of me and she gets me ready every day. Yeah. Praise the Lord. My mom's special to me is she always watches over me and she gets me stuff. And as Tracy, she watches me and when Dad is going somewhere else, she's by me. Praise the Lord. My mom is special to me because she's always taken care of me ever since I was born. And also Auntie Tracy's been taking care of me for a long time. So I want to thank them for everything they've done for me. My mom is nice. I love my mom because she takes care of me. Okay, praise the Lord. Anaya loves her mom because her mom flew away today. Why I love my mom is because she always takes care of me and she always helps me when I need help. Praise the Lord. My mom is so special to me because she took care of me for 10 years and thank God that I have her and I'm grateful to have her. Lord. The reason why I love my mom is because she taught me God and she introduced God to me in my life and that's why I believe in him. Oh, praise the Lord. Pastor Kevin. Praise the Lord. Everybody done? Where's Kea? Pua. Where's Pua? Pua, you're supposed to be up here. You're part of the symphony. Remember, part of the training is for you all to be together when you guys get there. So that's what we're trying to implement into you guys before you guys leave. So Pua, para kung metigi ngasang si pastor. And she can speak loud. She speaks very loud. My mom's special to me because she My mom's special to me because she took care. All right, praise the Lord. Ngasang si pastor Kevin.
Praise the Lord. Praise the Lord. Kulo symphony. Kulo kisam na kay wasama. Rector Tariq. Kulo Brother Bright. Kulo moms na kay wa. Kulo ke Brian Lewis na kay wa. Ragatash msienge. Elik ngay siya Lewis alin na komche. Awang siya siya na. Paksagin God siya na. Akyokie masi mga diye ke forcing a share biye nga alin na ko siya na mukling siya man kan diye nanak ng Jesus ke ni na kiye na so ne ke na siya na apkanan misa chat na non kon ni na kiye chat na ke concern ke ni na kiye panan ngay tang nasin met sapuyen in fact but they ngay nasin na kiye me and dear woman dear woman behold your son Sai. tay ngay tang nasin na digsi ngay mo son behold your mother masing aliye ke masing pa kos na kay masama talik naton titalik si malus wala kos na kay wasama ekenine misenge kos ekenine na as believers hot ekenine ke may nakiwakin behold your son. Mako din kay siya. Ika na din ang long siya. Long siya siya na makumsang na siya ulong ba ngayon. Ka extend na kaya siya ulan matmalalo. And siya na pangaliye. Natalit. Kos na kawan kan respect ye. And siya maikon nina. Kuming kan respect manesikyo. Son. Behold your mother. Kuminte, shutang liye mo, el mo ito na, el deserve, kuming country na lang ng nesi. Nesi ma, nalalang nesi. Alam na ko na pa'y. Pagin kuos pa na pa'y paroy, kita dito nagkikap-kapat lang sa. Kuos pa na pa'y paroy keltan. Que show landan que los kapkapan. Napay na ngalo na kiyak kayo ko napay kuding ko liye masila. Musing ifale que mo la ko got disipe got show si fanna got ni ikon ni na ke fellowship sige. Got ikon ni na lan ken may na kayo. Na long si talik din mo ngayon. Why ba na kung long si talik dito? Long siya got finang Jesus neta ko connect may lalim na naksifan ng pasifan long siya ng ele pressure of nakita dito tum generation si farang tala mo kun long siya malapay siya pa pikat matawag kaya mo kun long siya shame na kita siya shame la natadik na ko yung long siya mawiya mo sa akin na may oya na kiyong long siya kumaklan din lang siya. So, alin na kulo na singkat na paikikat sa kasyun. And siya nga, pating ko yung akay nina. Ete, orang akpaleta mo siya nga sa ipa. Ang naging afakin na nga. 2024 is special. Lain, siyo, tuloy ko on long gosh mo siya nga kung may akpalat yun na kiyo mo. Etlete, tol mo ko di may ko, kay fan na. Natas ka leap year msing, pero posti kinamita. So, praise God. Kulo na singkat kin nang nagkaywa, halwanin. Pero kita diktum, tadik na din, may na kayo fellowship sing. Have a blessed
Mother's Day. Hallelujah. Praise the Lord. Well, ngamo shaile yaksko no talinga to sang lan ka sin nang ke pe singa so ngamo pangama elo sa ko na ke len singa so inga na ke ne na ke wa si ma na ke molon talik masin ne wan si pel come mo ne human mi se sum ke kte na mo wangen mi selan ne si masim ke kte na mo you owe so much to a mother's life as a child, from when she carried you when you were from 1 month to 9 months when you were born, and to be who you are today as an adult. Know how to love your mom, respect your mom. You'll never in your life will you say your mom owes you. Your mom owes you nothing. When masin ne o talikate na mema kingali. So in our kin na masingan, ingan around kumingan respect in nekyum, aklatin nekyum, wang si pel si talik, effect kas towards na sin nesi ka papasi. Wang si pel ke molas asmit lalal pungi. Nake pel si saya ayas terso nake molan matalal pungi singyo. Kom te kan di oy sing nake molan en singay. In kom te kan kas towards mo kom wangen la kom ore mama kom pa provide na sin parents tom when kolom ke na mama in fact mo kom lay mi ma when malom malago malan God esot na sum in stewardly ma in kan san gasha mo lo san kom te oni ke na mema malago malan God ito mi sing taligan wangen malom ne papa us kom yan ke matwa si panang kumpang kum wait sim singe na wan si pe kum cast towards sin ne papa wangen pinja kin kan stream na ke art to man shows ma singa pa ngai leila in ma singan ke mo lo san ko sin ito in can respect your parents always why was honor your mother and father pasi first commandment ke masap singaw ngaya there are 630 plus masap do ululyat na medin pa si priority ke molan moitsi el pakalinya ke marhun masap singal ngai siengan makalinya ke masap singal pa little kids children komen obey parents dom so metigat som na ke masingai if there's a mother one or two na ke pelo I'll let you guys give you each of you a minute or two to say something before we end nakitalik ngayon kan kitalik masang singa ars nese kalun singa ki faxima shall pangin na wangen nese pe Praise the Lord. Kula kak sa kinkat. Kemo bobola. Kung ikat kayo ng kekasan. Paano nakilentra kayo pa siya rinapalete. At hindi na pa yung pala nila na siya. Nakawin na siya kayo pa siya kinkak sa kin. Kat sila siya. Ngani nga. Papa lakwalaitin, papa lakwalaitin na. Tosok mga sibela siyot. Lakwalaitin Jesus. Jesus pa lakwalaitin singe. Binde papa mo lakwalaitin na. To Jesus pa metikimana kayo ba? Pite nara. Mayin. Ngadiya na pa kalayang lanin. Modiya na. Helikes sama to kilare manunga ko in mukui saying orang alam sinapay kaksa tingkat back to daw na sa pinte Jesus ngaya ngayon po ko tari paya ngayon po ko to kinanong ko lang bad ilare na ngayon ko we kubos ke 2004
Kula mala dap na sin ka jemana kay wa kula jen na ma ke long paren pang bal pa ma kula ma dap Praise God. Glorify God ke lo wasan kay wan na. Long say kulan sin God ke message takam say then liena pa mo la shape mawagat tenarela kaya ketenrela miseng fane. Pai la long sin lang ka to yok na pai message kay wa kota na Holy Spirit na sin gu sa tamers. Got may cash na nga liyeki sa nga si Frankie. Pero po sa mga liyeki mukuhul sa ilta ko yung namtayan sa ko yung cash na pangan si Pesero katin rin na naki mula ko yung nga liyeki misay na katin rin na liyeki tayo kaya ito milit ina na cash sa na cash sa nga pangako misay na sinkultamaya siya. Elo sa mawain kultaman, Jesus Christ pang kultaman mo sa inyo. Kung talte na makain tayo, kung talte na widows, may kung talang tayo na sin Jesus, talang lain lo may matlang mo. So, He is your life forever. Niki na pera sa kung sipa na dapat ukul sa tamo kayo. Takum always ngaway like panan na sepe, na kay mawala siya, na payala, ni celebrate lang sa ngayon katan showy kak sa God kay mana kayo ba la Mary katindi Jesus Christ mo la siya may ilpa source na kay mo la siya kipel na kayo ngali welay penay na like Jesus Christ kay lain sila kung misay niya ngayon na it's very important for us to acknowledge Jesus Christ kay Mother's Day or Father's Day lain na kawat our daily lives para kat so when kat born again kat in spirit na kat malang Christ mi say inactualite yung layong lash or kat ito kat actualite yung layong lash o kat actualite yung makuntamay siya matayin kiye tadik natos so praise God ngay when pa yubus ke ngay will I need to go shoe masong pa ke symphony I don't know what when they're gonna go and Tracy I'm gonna go with Tracy and Brian. So it's not an easy thing. That's our children too. Got ki mga akasya ko got ngasap na mo ngalieng tali ngay kipay sa mga Taiwan begin na papagyan talo. So panganit sila mga fallikel. Tafo tali ko yung tarot, tafo yung tarot for Tracy. Ang ginadaan tayo to, kaya in on time, kaya mga nagawa matawagil. So, kulang sin God, kaya hindi nagawa mga ashtalit na ito, mga flay na ngayon ko niya. Fine, ngamalain sila as my son and daughters. So, praise God. Kulang malam na sin may nagawa. You enjoy this day. This day is yours to enjoy. Celebrate Jesus Christ in the Lord. Kulang malam. Praise God. Now after you guys done receiving, I'm going to ask Symphony of Kids to stand all line up in the front, and I'm going to ask the mothers to pray for them because they're leaving. If you can pray a blessing upon them, ask to leave for protection and all that. So when you finish giving out all the gifts, please, I ask the moms, because you guys are made to pray, and I believe in your prayers that will guide and lead these kids as they go about traveling to Kosrae Thursday and return on the 27th. Ask for protection and all that and provisions that God may be with them, including Brother Bright, Sister Tracy, Sister Rose last day, leave with our kids on Thursday next week. So, music ay noon,
Kids, you guys can go ahead, distribute, give it to each mom. Go this way, and then when you guys are done, please line up front. Well, you all line up front when you guys are done. Oh, okay, you guys bring it over here. Bring it all up here, and all the fathers are going to come distribute it to the mothers. Fathers, Papa, the very telling us in Mange. Papa and Fasha. Come on, fathers, come give it up. You guys stand up over here. Then two lanes in them. When you guys are done, you guys are going to line up here. Eh? Yeah, I guess it's. Hey, I need my clothes washed, so. And smell good. And a chocolate, macadamia nut chocolate. What else is in here? Oh, and that's dessert after dinner tonight. So, come on, fathers. Come, Vara, yes. Vara, distribute. Sang Naselos, Komogilye, Fakulo Kemola, and Manakewa Papa. Ask all the dads to come give it out to the mothers. Say, thank you, Jesus, for each and every mothers over here. Gilomalap Jesus, Kemola Nenge. Gilomalap, bless Lucy Papa, Akyokina Selos Papa. Mga Papa, Gatella material things, Mga Papa, the shock, Allah life, Papa, get grace, Lom, get mercy, Lom. Lelang on Lom, and continue, and win, Nenge Papa, Kemolalos, Ganakalos Papa, Kemonagalos, oh Lord God. When in the pipe, hey, kids, you guys come up here. Line them up, line up, line up. Is there more? Ne finar mayulyak sang nisin matain first map kan ne pengen. Sang nisin mayulyak. Nesil de ul mongle, nesil nam kui na ke lene fong. El bakyak tiel tu teng. Aku malan talik, aku malan papa, el malan kewa. Nesse pangamolan nesse na que se nesse etin wan and se capa porque when nesse so appreciate nekio man appreciate our flower appreciate na pai hey if I back is it on wait you all line up here all line up up here line up line up line up line up line up. All the mothers are going to pray for you guys. All the mothers are going to pray for you guys. They'll line up. Line up. Arma Lola. Arne Sunais. Arne Sunais ma. Arne Lola in sine. Arne so nice. Armalo sa gawa. Amnas, Fatma, sa pufing wen malong. Well, sang si Pastor Jesus, glomalap. Ne. Ngagi us namnas tuyak. All the mothers, please stand up. Extend your hands towards the kids. Extend your hands. Mwit na gawa, pufing kope. England proy peke molan talingle. Natuyak. Ashimapom. Ashimapom. Pray a blessing upon these children at this leave. They depart for Kosrae on Thursday. La fasta also. Hallelujah. The remapom del Ashimapom del Nasintalinge. Hallelujah, Jesus. Papa, Canaan, Jesus. Aproy, Papa, Kemulan, guys, in the ranking of Papa. Molan, ne Papa, Tendi. It was a sacrifice, Papa. You can commit the Papa, like this, Papa. Protect
protection, Lord Papa. Leilang on Lord Papa, direct Italy, Papa, get some love, Lord God. Provisions, Malaga Papa, Mampuan, get them all Italy, Papa. Lord, Mamala Papa, Mamalaki Papa, get mono. Leila Kumunsen, anointing spirit, get them all Italy, Papa. Sangma silos ko, sangma silos palay, sangma silos talent ng Papa. Nagkemuli los pasala, en Kosrae Papa. Elo se mission sila Papa na pinin Kosrae. Inga trabay Papa. Leila and glorify Papa, get symphony of Papa. Nagke director side, Uncle Doc, Ricky Papa, Megan, Willa the brother Pride, Sister Tracy, Sister Rosa Papa. Elo se talinga Papa. Leila protect mo Papa. Silo is Papa Kasan Jesus. Protect mo Papa. Patat na fellows. Oh, Manga Papa. Naging mula talinga nagkipasla suwe Papa. Nalalad ni Papa. La kumewelos, kaidalos Papa kasomsinge. Lord God, katinangoni kong Papa kemula talinga. Kilalad ni Papa naging isek, sacrifice na Papa. Naging parents na los mulela. Elos ingan som naging ni Papa. In when sa tinamam, pasala mong talinga Papa. Lolo mala Papa. Silo los Papa kasomas, Lord God. Praise you, Jesus. We give you all praise and honor, Father. In Jesus' mighty name we pray. Yes, Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Yes, we thank you, Lord. We honor you, Lord, for our kids, Lord God. Let them be a light where they go, Lord God. Send them, Father God. Send them. Send them. Prepare their way as they approach, as they land, Lord God, that you may be seen in their lives, Lord God. Sang polite na silos Papa. Sang call na silos Papa. In wangan the way, wangan sang ni Papa kimumalos. Ikaw takom ya Papa. Christ Jesus, nagimulat ni Papa. Ikaw nakala ni Papa. La kumpain kenik pa mo. Nagkelos ni Papa. Elos ikaw Usa cosmos ni Papa. Nagkelos ni Lord. Elos ni Lord is to receive you, Lord. You're going to be the Lord of their life, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. Glomalap, sang si Pastor Jesus. Sang si Pastor Jesus. Right? Let's go, show. Let's go, show. Thank you. Thank you, everybody. So, pangama ako yung nasin nean. Tasunatari. Tanam tan maton tao pang so masunen si mga ketempay siya. Arsi ko ni me tapiengo. I'll make our own course. Papa nga invite ko was nge new keke about 5:30. 5 o'clock, 5:30, 6 o'clock, the latest. Mingum alaglawan ko kumpatle. Kumpate mo na mingot ko talis mo. So 6 o'clock we will meet out here for little sunset dinner with the mothers and all that. And so, klon sin kat ke molosan, klon sin nena ke wama, we, Leila, misalan katin we ko was, paila pang ko yen, ta pang ke pesing of finstra ko pa, ingan rela pe, siye pe ingan special pe na ke len loso. Len chilan nenge, ne mana pa isda, kundal special na pa ye, in wang na pa ye siye sintali ngayon kan ta mate owe you anything. Wangen. When see talik fat mo ne papa owe them. Even if you're employed and the person providing, that doesn't give you any right over your parents. When she was something kind fact, mako fact na sin ne papa kiyo mo. Pangan mga liye mo la so akay kumtel. Sin gat mo lan na kaywa. Announcement pa na nag Symphony of Hope. They're leaving Thursday 4:55 p.m. departing Kona, and then they overnight in Honolulu, fly out